Mira michezo kia rugby aja Kenya ni kiejanite moritani kiri makocha baberu nterete mbubu baugite bugateithirie gukuria muchezo juju jura jukuoneka kumba kwithira jukianjira ni borite thirikari kinya kurumira muchezo jo rugby bakuga bugateithirie gukuria bie warita mwaniki na chiotariria. Ruvonge rwa Kenya Rugby Union ni rwambiritie muvango wa kuthomithia andu aria marenda gutuika referees na coaches a muthako uyu. Kuringana na Patrick Mwika uria niwe Regional Development Officer wa mwena wa irathiro ria bururi, arauga gutura arimu a kwigana a muthako uyu ni utumite uthie nthi na uture kumenyekana na gikiro kinene makiria thiini wa masukuru ma primary na secondary ma mwingi. Twina atu sensitize kana tukuritana arimu ba na players na coaches bonthe mantu ara babatere wita kuritana arito baranjirire muchetho in primary schools, secondary schools na kinya universities baraba irachi within na irachi uchetha rugby. Mantu ya referees na coaching tronere kwena upungufu wa referees in Kenya kana currently loga kwa ile rekurari na COVID-19 arimu baingi bataita these seminars muchetho uyu endamite nthi kidogo kulingana na level yake na varia maravoya thirikari nene na iria cia county gwikirira muthako uyu wa rugby na njira gukorwa na mathomo ma referees na coaches ma wa vindi undu umwe na gukorwa na kigina kige kando kia mathomo mama. Refing thiini wa bururi witu ndikoretwo igikirirwo maanani muno na gutire na facilities cia gutrain referees thiini wa bururi witu. Koguo World Rugby niyoete kanya kau igatrain andu few nigetha mahote gutrain andu acio agi guku thiini wa bururi. Riu thirikari itu no turie ingihota kuigaga seminars kana ikahota kuigaga workshops cia gutrain referees a rugby no matuteithie muno. Na varia a youth engi thiini wa kaunti ya Embu meyumiritie ni gukuthoma iguru ria muthako uyu mari na mwirigiriro wa kuthomithia arutwo a masukuru ngurani ma secondary na primary thiini wa kaunti no. Tumekuja hapa tondo wa training ino cia rugby to grow rugby in the grassroots. Basically kutira na maundu ta mama before but now turona kwina progress. Ni maragia miario ino mari kivaro kia skuru wa primary wa county kuria mathomo mama marathi na mbere. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri.